Išli su na kraju iza Hrvatska na sjajna pobjeda naših reprezentativa. Evo prilike 1:0. 1:0 za Ukrajinu, 26. minuta. Cigankov zabija svoj prvi pogodak u ovim kvalifikacijama i tek drugi za Ukrajinu. Nogometaš kijevskog Dinama koristi ovu krasnu akciju Ukrajinaca po desnoj strani. Povratna lopta u 16 terac. Cigankov prati, Milenković ne uspije blokirati. 1:0 je za Ukrajinu. Ukrajina je u B ligi nacija na kraju izborila, evo još jednog krasnog pogotka, 2:0, 28. minuta, kakva večer za Viktora Cigankova, još jedan put se lopta zakoprcala od Mitrovićeve mreži, brza polukontra, jedan brzi tranzicijski napad, Cigankov je povukao i krasno pogodio lijevom nogom, neuhvatljivo za Mitrovića, zatresao se gornji i desni kut, 2:0 vodi Ukrajina. 2:0 Lvovu. Maksimović tamo odmahuje glavom, evo i kapetana Srbije Kolarova, ali Ukrajina pogodcima Viktora Cigankova protiv Srbije vodi 2:0. Sada Malinovski, lijepo osvojeno za Konopljanku, Konopljanka u 16 tercu, Konopljanka 3:0, 3:0, 46. minuta, nije ni počelo drugo poluvrijeme i već su poveli sa 3:0 Ukrajinci. Konopljanka je vukao loptu, nikoga ne ide blokirati, zabija to Konopljanka neobranjivo u mrežu Marka Dmitrovića. 3:0 je za Ukrajinu, raspad, rekao bih, srpske reprezentacije u Kijevu. Nema Sergeja Milinković-Savića, nema Matića, spominjao sam već, nedostaju neki igrači Krstajiću, ali mislim da od onog 20 pogotka za 1:0 od 26. minute, u stvari Srbija više ni ne igra, igra samo Ukrajina i ovaj novi napad Ukrajinaca, Karavajev, povratna lopta i 4:0, 4:0, Jaremčuk, krasno su to izveli Ukrajinci, 59. minuta i kakav težak poraz se sprema reprezentativcima Srbije u Lvovu. 4:0, još jednom krasno su ovo odigrali Ukrajinci, Dmitrović nemoćan, morat će još jedan put loptu vaditi iz svoje mreže, 59. minuta, 4:0 vodi Ukrajina. Dobra lopta tamo Malinovski, a još jednom Konopljanka ide prema 16 tercu, Konopljanka 5:0, 5:0 za Ukrajinu, Evgen Konopljanka, krasan pogodak, 75. minuta, vrlo lijepo pogodio je baš kao i onoj 46. minuti, drugi njegov pogodak večeras i 5:0 vodi Ukrajina, kakav se težak poraz sprema Srbiji u Ukrajini.